Which I feel it's unfair because now no I can't kena ko hae ho dutse motho o abusang ngwana ko yeso o thubang di property tsa rona. O batla gore ho iragale eng ka jeko? Today nna ke batla mmona a tswile ko hae. Sanibonani Mzansi, igama lami uPulela kaMthomini le Motor Lab Channel 157 uSpar Makoti. Mzansi namhlanje ngiseFoslorus. Kusho ukuthi mawungibona ngila eFoslorus ngiphethe nanasi isikhwama sami lesi. Ukhona indoda eyihlongandlebe ehlele emzini yabantu eUSpar Makoti ehleli ngenkane engafuni ukukhishwa emzini yabantu. So okuyikho engifuna ukuthi ukwazi ukuthi lento yanda yabo uSpar Makoti ukuthi yandiswa ukuthi basuke emakhaya la bangafundiswa ngakhona. Abanganikwa khona umthetho ukuthi indoda ayihlale ebukhweni. Manje ngoba ke sekumsebenzi wami mase yaba umjendevu seyindala ihlala emzini yabantu seyishaya umthetho kusho ukuthi manje sekumele ihanjiswe yimi ukuze izokwazi ukukhumbula ekhaya. So angifuni ukuthi sichithe isikhathi asambe solalelo uSester sibone ukuthi simsiza kanjani. Kodwa engikwazi ukuthi indoda nendoda kufanele yazi ukuthi indoda ihlale ebukhweni. Asambeni. Sawubona Sister. Yebona njani? Ngiyaphila kunjani Ntombi? Sikhona. Ngiyabonga manje. Igama lami nguPulela kaMthombeni ongibhalelile mfowethu. Ngicela ukuthi uzazise bese uyangitshela ukuthi why silana namhlanje. Okay, nna ke Gugumilwa. Ke lengoletse because re hlotshwa ke my sister's husband ba re ke Vuyo. Okay. So tshwetsa itse gore ne ke ile ko hae ka end of March ke qeta ho reka koloi ke re ko bontsha my younger sister le ena Vuyo, and then ra ya mabitleng ra cleaner ra jwetsa mama le papa ra pheya wa newa wa ba mnate. After that how ha re tlamele re tsamaye before ho tsholwa alwane monna wa Tumi hore dipitsa di a cha wa re mjetse no pizza di chi jwetsa ngwana kwa ya rena re tlo tsamaya cause no ke a le bona ka re letlolwana. A re no before tsamaya ke kopa rana a quick errand because ke a bona re vele hai a ke tlo robala ke batla shopong ke reke something ke ra tsamaya ra khona tsamaya o patile dikhia tsa koloi yaka. Okay. Ke re okay, can use my car tsamaya fast tsamaye Ke kopa re tshware fela mo. Ke na le dipotso tse pedi fela because ke a bona wa kenela. So ntwe re buang ka yona ke ntwe ya mang? ntlo e ngodisitswe ka mama le papa. Ke ntwe ya batswadi. Ke ya batswadi. So ho tlile beang hore mokhonyana ko lona a felletse a dula ko lona le auswa hao ho tlile. Okay, mokhonyana yena o nyetse auswa ka batswadi vele sentse ba sale e le re yena o ntsa dula ko hae ke last born yena. So ha nyalwa so ke be ke re yena no as you were staying there na if le batla o dula le dule kaofela I don't mind because vele ntlo ha ona mthosala le yona as now already ke dula Kempton Park. Okay. So ba dula ka yona tsela eo. So o re bana le nako kang ba dula ko galona? It's from 2022. Okay. Yeah. So go tlile taba hore o re ke mokhonyana o nyetse? O nyetse bo malume ba bitsiwe le ba hae batla, but right after a qeta ho ntsha mahadi ao Tumi a wanka a re dikgomotse ke tsa hae cause yena hana batswadi and ha sebetse o tlo batletsa business yena ka yona tšhelete. So bo malume azange bathola anything ko tšheleteng eo. So hora re tšhelete ba ijele ba le two hape? Yes. Okay. So ke utlwa taba hore o re le dutse ke ena no a setsa lwela ditaba tsa dipitsa o fitla bya mo dipitseng ba ai le ba fana na ba matlo le nna ke mmono re vele like ka rena provoke nna because all the time ha shapa auswaka o tla ko nna maybe a dule 1 week a re ke phomotsa hloko ntlong wa lwaniwa. So because ne ke chakile I think now batla on provoke or ke defended to me because to me always runs to me to mutlile ko nna re di pizza ela ya nama Vuyo tshetse jwala ka mo pitseng. Ke re jwala jwanong wabo, why do you do that wabo? Hai aqala nshape hona mo emaphini. So o setsa phamisetsa wena le tsona
unchapile. So kutle ore o na le ho shapa ngwana go galona. Yes. So why asa motshwarisi? Ai nna ke mtsebe hore o tshabang. Because every time ke mmotsa hore Vuyo tlo bolaye, I even have the chat on my phone. Her response was, I don't dispute that. I'm aware. Bana le bana? Bana ba 2. Oyo one o na le 3, o mong na le 8 months. So taba hona le mo o ile wa ibua go teng, maybe go ba kholo bo malome bo mamang are they still alive? They are aware because sometimes balwana le the whole night but not physically. The argument hang khono a chakile mo hae a tshwara ke robala sa le balwana ba rwakana the whole night. So Makoti ke motho mo jwang ha o re wa mo sheba? Ai nna ke bona a le too much under the influence ya ntutsa ditubang. O mo wa tsu? Yeah. Oh. Too much. O batla gore ho ira hale eng ka tjeko? Today nna ke batla mmona a tswile ko hae, and of which I feel it's unfair because nna no a ke kgone kena ko hae ho dutse motho o abusang ngwana ko yeso o thubang di property tsa rona. So ke batla o understand relationship ya hao le ausi wa hao e jwang? Relationship ya ka le ausi wa ka, it's been on and off since this guy abateng. The reason I'm asking you ke gore ke batla o understand hore because wena le yena share ya lona or power ya lona ya lekana go ga lona. Yes, ya lekana. And le tshwantse le be happy le two. A o khona le hore motho ka kena fela ka mnandi ngoba ungene ngobumnandi lapha ekhaya. Uzubumnandi usester wamvulelwa mfaka ekamereni. And another reason ko hore ke butsa because ke a tseba hore ukhona lo mkhuba ukuthi labantu abeze ngabo bavike ngabo. Uyabona? And le nto leyo ngiyazi ukuthi mina egcineni kufa lo wakini. Ugcina ungasangenanga lapha ekhaya kini. Abuye sekabuya nokuthi yena une 50% une share lo mfazi wakhe. Alright, ngicela ukuthi ungimele lapha emotweni ngiyakulandela manje. Okay. Sure. Mbukeli. Lento ngizoloku ngiyiphinda nje ukuthi ongayizwanga nimdlulisela umlayezo. Okokuqala, iphuthe elisilenzayo ukuthi ekhaya makushona abazali bese sithi udadewethu akahlale nendoda yakhe ekhaya. Awumbheke manje wenzani manje loba sikhuluma. Inyama mayisha izwiwa uye eqala. First person oziphunga lokuthi inyama iyasha. Manje ngendlela abacomfortable ngakhona labafana sebaze bavalela nabantwana bakuleyo mizi ukuthi bangasangena emakhaya. So lokhu kuyakhombisa ukuthi naye lo mkhwenyana ubuye ekhayeni elinganasimilo akunanhlonipho. Ile genge nje ekhuliswe kungenasimilo. So angifuni ukuthi simoshele isikhathi, sifuna ukuthi le mkhuba aqhubeke nayo ayoyenza kubo. Angifuni nje sichithe isikhathi asihambeni silandele uSester sibone ukuthi simsiza kanjani. Asante. Vuyo ngicela uphume ekhaya. Ungishayile, phula imoto yami, phula imoto kaTumi, uphule ama-festera ama-sliding door. Hamba uye kini. Yeah, bro, my car. Usabuya. Man. Uyangitshayisa, ufuna ungitshayisa. Wama protector. Uzongibulaya wena. Ubani ongibulela? So omakhelwane lapha. Wena uzongibulaya wena. Sanibonani Mzansi, igama lami uPhulela kaMthombeni, Moja Love 157 uSibali Makoti. Namhlanje Mzansi siku day 2. Umkhonyana wethu uSpringbok, umuntu obalekayo. So namhlanje sizwe ngandlebenye ukuthi uze la enkantolo. So senzele ukuthi makakwazi ukuphuma la sisheshe simphuthume. So angifuni ukuthi sichithe isikhathi, ngifuna ukuthi simlinde makaphuma sigibele phezulu kwakhe. Asifaheni. Right, Brian. Ndiyaphila ndakwazi. Uyayazi ne? Hayibo. Ngicela uthetha nawe Brian. Jonga kaloku, jonga man. Yini ingxaka lo? Igama lami ngopolelwa kaMthombeni. Ngibhalele nguSester. Kunengxaki ekhoyo apha man Brian. Ngifuna basilungisa namhlanje. Sister, ngicela ukuthi utshele ubhuti ukuthi
ukhala ngani kahle kahle yini oyifunayo? Vuyo ngicela uphume ekhaya. Ungishayile, phula imoto yami, phula imoto kaTumi, uphule ama-festera ama-sliding door. Hamba uye kini. Uhlala pha full time? Uhlala umfazi wami nabantwana. Hlala wena lapho. Hlala wena thina angilali lapho uTuma kalali lapho. Lala wena lapho. Na uTuma kalali lapho. Lala wena. Indaba enkulu uthi wena lapha kubo uSubar Makoti. Nana uvuka khona namhlanje. Uthi lapha kubo uSubar Makoti. uSubar Makoti wena yakini. Lokho noba ngathi uSubar Makoti yabona. Ngiyavuma. Ngoba mina ngizizele lapha kokwabo. Ngabo bona ifamily yabo abacelayo. Akekho umuntu ocelile. Endlela uyithola imini. Ngithola imini emiswanga umalume wakhe no-ankele wakhe. Ngabo bangicela bamandize apha. Ndizohlala. So ngokufuna kwaye sange ningene. This is not allowed. There's children here. Serious babantwana Okay. bami bro. Okay. If nathi umthetho Yeah, jonga Grootman. That's why ngithithisa abantwana. Bheka. Wena problem into engishayayo i1 Grootman. Wena bro. Uyindoda kumele ube nesidima man. Isidima sikhona. But into engishayayo. Mawuza ngomthethisa ngomthetho. Jonga. Yabona ungavumeli umfazi akudonsa Iphe yakhe lobola. Jonga. Lobolile. Okay, Lobola lijile right. Lobola liyajile lilithu. Akekho umalume odle ilobola yakho wena. Akekho umalume odle ilobola yakho. Siyathetha Nindeni ithu ilobola. Akaphuma uvuke ekhaya. Yeah, 100% awubakhami. So mamela, ufuna understand uba so silungisa kanjani uba angene kalokhu kuko kwabo kha Kokwabo. and the reason angangeni kokwabo ukuthi nguwe ongangeni nguwe owenza uba angangeni kokwabo Njani? andithi andivani wena naye and naye uthi hamba kokwabo akakufuni kokwabo uyayibona Grootman so mina into endifuna ukuyizisa ngibambisele abantwana Ufuna ukubambisela abantwana. Abantwana bakho abekho ekhaya, abekho ekhaya. Abantwana bakho abekho ekhaya. Abekho ekhaya abantwana bakho. abantwana laba ungibonisa ivideo ukuthi banithathele bona because you guys were not taking good care of the children. Umuntu oye kwi-social worker nentoni. Yeah. Yabo lona kubani? Owenze John? Ohambe wayovula zona. Ayikuye. Ewe kaloku hayi John, imengo kaloku le abantwana abaphila ngaphansi kwayo. Ithi wena laphaya usebukhweni bakho one. Yes, hayi ndayivuma le. Ngendlela engiyibone le condition ingakhona. Njengomjida ngi-out now we out. Ngokwenu you can't be happy ngala situation. Ngokwenu budadweni wenza kaso. Kuthile ngoba asizoya khona masuka sizoya phansi yocheck because angasho ekhaya bro. Yeah. Awunothi ubone ikhaya lakho limdaka. And bendimkile isikhathi noba memandi. Ndithe manje ndibuya kumdaka uhlala lapho hambe uyephi bokhona uhlala lapho awusebenzi uhlala lapho wena ukline mina kayoklina njengokokwapho. Okay jo kuhlala yena kuhlala yena but wena ulala khona babasusile kuni abantwana yeah basuse ngokunqola azolwisa lo bhuti lo wabasusa ngama social worker njengoba i-social worker ithi ni protect abantwana sigijimana nekhethe so ama social worker okay asebe social no mara msho wena phendula wena mamela Grootman uyazi ukuthi ama social worker athathe i-decision based on phela ama social worker awufika uwatshele bese azomosha lapha endlini bazophula lapha endlini sekuphula mina philanga indoda yakho beka i-windscreen yemoto yakho ishawe indoda yakho le windscreen le ishawe le ndoda yakho le uthi uyayithanda beka le windscreen injani ishawe ile ndoda yakho so uthi indlu phulwe yimi Don't push me. So what's her remove? Yeah, sure. Wapula mafestera, wapula ma sliding door. Abantu bapi? Mbulala bani? Whenever bakudlisile wena. Udlisiwe wena. Look at yourself. You are not like this. You are beautiful. Omuhle. Look at yourself. Omuhle. Uyaqeda. The situation eniphila ngaphansi kwayo ayikho right Grootman. Yeah, bro, ayikho right. Usabuya. Hayi man, hey. Uyangitshayisa. Ufuna ungitshayisa. Nawe umbulala uthi umbulali yena ufuna utshayisa mina manje. No. Ufuna utshayisa mina manje. Akhelwane bayakhala.
ukhalela kubo ushawa every day wama protector utobulaya wena ubani ongibulela So omakhelwane lapha wena utobulaya umuntu Yabulala lobusi lubisi wena. Yabulala ubusi lubisi. Ngilanda abantu straight ngibulala. Mantumi khawahambe. So ngimamela Grootman. Usester lapha kowabo. Senza ngifuna sizwane. Ngoba manje into ayifuna bro wami mawukhupha umntwana endlini awufike namhlanje uthi phuma ya umuntu orentayo obhadalayo yazi ukuthi indlu yakolota uhlezi mahhala uzangichazela lokho uyazi ukuthi yakolota uhlezi mahhala awazi ugesi malini awazi amanzi malini okay so Grootman so lama services okay sister ithi kancane ngibuza so ama services Grootman niyawahafa wona ngoba istatement usister siyasho ukuthi anibhadala ama services ngoya lokho account icela kandive ngawo ngoba nini kaloku enisebenzisa ubhadale ngenze ukuthi akaphumi yena yebo amanzi mawusithi ayasetshenziswa bro wami yena ukhe wenza intoni ngokusebenza mina nifike amanzi enje ayikho le kodwa so yena uba yena unaso istatement akambona isiba wakhe wabhadala yena qala ubhadalele wena iproblem angeke abhadala ama services phela ekwabo ubhadalele wena eFoslorus wena phela you can't question umuntu ngelibuko ama drugs aqedile ubhadalele wena mina njengendoda wrong ukuthi indoda ihlale ebukhweni okuwese bese kuphulwa namafastela niyenza kanjani into njalo uza nabantu bakhe bazoxabana nawe uthi wena indaba isuso ukuthi wena uzwe ismell sebhodo ukuthi inyama iyatsha ngathi yabona njengomakoti ngeke labantwana laba bazwane wena useselapha ya makungenzeka ukuthi kushone lo oze ngaye endlini umkakho ngikutshela something for free bazokukhupha bazokukhupha mina ndiyaphuma apha kokwabo it's just anakana patient yeah nami ngisenendawo yami kule ndawo yakho into yanini ngoba Grootman nama ngithi ngijonge icourt izongqiba nini wena njengoba uhleli lapha ya lo akakwazi ukungena kowabo because of you nabantwana wena sibadala namanje and yazi mama efuna ukuza kokwabo i-phone call mina ndiyaphuma nabantwana bami ndimele ecaleni akekho abantwana bakho ekhaya kodwa mina ndiyaphuma mina siqu sami akekho ekhaya abantwana bakho uyayibona ukuthi wena Grootman uyayibona ukuthi ufonela isister yakhe ndiyeza manje mina ndiphuma abazwani lo muntu usiswa ngenxa yakhe abazwani and last week bathobeza lapha bokhile pha ungafuni ukuvula sijampa ama fence namaphoyisa uzivalele lapha umakoti wena walapha nento yakhe yebo isikhiya unaso yena sokungena pha anginaso sinaye njengendoda wrong ukuthi indoda ihlale ebukhweni okuwese bese kuphulwa namafastela niyenza kanjani into njalo uza nabantu bakhe bazoxabana nawe uthi wena indaba isuso ukuthi wena uzwe ismell sebhodo ukuthi inyama iyatsha ngathi yabona njengomakoti umuntu wami ndiwisebhiya esitsheni usisi wakhe emva koko athi hayi uyisukutya kwami aphuma hambe yabo lona usisi wakhe ngulo usisi wakhe lo umakoti umngaka umfazi wakhe aphuma xa phuma umfazi wami nabo bantu bazongixaxa ukuva bayandishaya so bakusukelela ukuthi usisi wabo uphumile bakubethe nxeba isithethe nxa yebhiya engene eplatini uyayibona kodwa lento kwamnganami nami noba ungayixelela umuntu ongathi akeva kakuhle ibhiya kaloku ayingenanga eplatini yakhe angithi nendawo yakho imidrand so sifuna ukwazi ugqiba kuthi apha kum ulungisela indaba yoba uvaye uye emidrand into yanini ugqiba kwami case ezi unphezona namanje ndine case okufuna ndoyixoxa manje ekhaya kusi-waiting room la uzo-attenda ula uhlezi usho nje nakusasa siyokuthola ulungisa ini ulungisa into ozibhulile awulungisi uphuleni lapha ekhaya amafestera ama-sliding door izimoto zethu wena unamoto uphula imoto yangiphula imoto kaTumbi emidrand ula ku-right khona ukuthi
thatha umndeni yeah so azokwazi ukungena kubo ngoba lapha kuko wena khona wena akasakhona ukungena and angeke labantwana laba bazwane wena useselapha ya mina ngifuna uphuma bra yeah indoda ihlale Awufuni uphuma na next week uzabulapha umuntu onepower lapha ya yilo sisi wakhe nalo kuphela wena awuna saying hayi njalo uyayibona lo so mina ngiphekela wena ukuthi wena thola indawo yakho kusesenesikhathi awuthethe inyana apha uyayiva ne andayiva ama cases lawa bewa right ukuthi yazi abosesteri bathi akahambi beku right ukuthi wena usile lo uzithathele into zakho mawuze ema casini uze from Midrand uze casini bese uyahamba because nayo une access kumele abe ne access kowabo ndiyavuma wena bro yeah senolindo August sobe senphumile ufuna ukumlinda ekhaya mina ngimlinde ecamping park uzobe engasangiboni ngo-August akanandawo mangathi okay asibona indawo iskiya sala uhlala khona akanaso uzokubonisa lesa sasekhaya kanye ekhaya ngifuna uphume ekhaya the time uqala ukwisutumi wena kini wafika waphula iminyango uyabuya uzophula la kithi angaphula iminyango kamama wakho yes go and break the door your mother's doors hambe ekhaya hambe ekhaya vuyo hamba usezolinda ikhoti yayibona ukuthi ulinde ekhaya abantu ndizoyohlala khona ndibanike i-3 months ndathi ndifuna uhlala lapho after 3 months yabona okay so ndifuna mina nawe sivane sivane ngalona abantu siyavumelana ukuthi makudlula nje July uzobe sowulungisile nabantu bakho uthatha abantwana bakho nomndeni wakho